Армесе, hormatly ағайындар жана мырзалар, тойымыздың екінші бөлігін өз-өздің таттақа қыздарымыз талас бейшілер тобы менен тосып аламыз ағайын. Бойдоқтар қол шағып отыралы, сіз жақшылап. Талас бейшілері тобы бар болыңыздар. Рахмат, дәрген рәсмедеріміз әнімесі ұрмату ағайындар жана мырзалар. Бар болдайым бақтылу, бол тұрмыш деген ұзын жол, түбілікі бірге болсын қармашышқан екі қол деген ұран менен тойымыздың екінші бөлігін ашық деп жариялаймыз. Bir қол шап берелі ағайын келіңіздер. Шаршап қалды қошайып бейлі, Әнімесе, ұрмату құда-құдағилар жалпы байкелер, мен сіздер тазы қиынамай тұрайын бейлетеуі. Азыр қал өтіліке өтілідағы андан кейін ойын зоқтыр өтеуі. Заға чейін ұрмату туғандар, өйді көбік ұлдыға жөлік болғын, асқазу алато болғын. Біздің жалпы өкілдерді кереметтеуін сақтауызға шақырауызағы. Өкіл аталарыз, өкіл балдарыз, өкіл қыздар, жалпы өкіл аттулардың барды кереметтерді осқа шақырауыздағы. Асқар жезде Зинат әпче, Тұнық әпче, Күкін әпче, Жекен, Муса айта берсек көкені өкілдеріменен Çoğu birgelikte bizim bir adamlarımız taykelerimiz geremetli orada olsa sizler daha çıkıp verinizdер. Anar Taycı'na Nurat, Aygerim, Türkeldi, Bokulça, Eriş, Cana Cezde, Rozapçileri başlayan Calpa, Tayke, Taycı, Cana Öküldür, Ökül bala, Ökül attılar. Törün sizlerdeki. Öküldür, bilip gelinizler. Bugün bizden uydu, çoğunu toyu. Öküle beni gule öküle pauz çok çıkarız gelizler. Жалпы öküldere eşkimiz kalbayla. Ökül ata, ökül bala, ökül kız bardımız çıkarız. Ak yüzünde suygum gelle suyum aşıp. Ak yüzünde suygum gelle suyum aşıp. Gülüm ay, seni suydum ay. Жалпы öküldörüz benim birgelikte çok taykeleriniz dağı çok çıksın.
Расмидербіз, урматтуу өкүлдөр, тайкелер, тайчелер, мынакей бүгүн бардығыз чогулдук. Ак батабызды бергени келдик. Эң башкысы жүрөктөн чыккан калуу тилек болсо биз үчүн жетиштүү. Мен сүйлөбөй калдым деп таарынбаңыздар. Араңыздарда аксакалдар сүйлөсүн, жаштар таарынбайбыз. Урматтуу туугандар, тынчтанабыз, тоюбуздун эң көрүктүү аксакалдары сүйлөйт. Чоң атау, келиңиз. Assalamu alaikum, kımbatlı mümkü. Aqtoyga kelgen jegjaatlar, құдағыйлар, туғандар, тайкелер, тағалар. Амансыңар бі айнанайындар. Бүгін Ырысбек менен Зура той бер дегенде сүйініп, қарсақтайып деп келіп қалды айнанайын. Тойың құтты болсын, өмірлеріңер ұзын болсын. 2 жаш қармашқан қылып бек болсын. Ата жолын жолдосын, ақ жолда жүрсін, аман болсын. Кетпес дөлет кеңпейдір ынтымақ бақыт келсін. Очоңырдан очөшпей, түндіңірден құт керсен садағын ойындар. Көзі жамандан, сөз жамандан, ач көз арамсалар құлай сақтасын. Дайыма уыздардың ұрматын көріп, қыздардың қызматын көріп, өмірің өрізора версін бақтылы олға, ел жұртыңа да қарамды олға. Қолчаулар. Қарас, айтқаныңыз келсін, чоң ата аман болыңыз. Туғандар, чоң апам сөйлеп жатады, тыныштанабыз, Қымбатты жігіттер, қандай аман есен келіп аларыңар бұ айланайындар, ай. Ай, жең қыз, жеңден жеңге, ұлдан ұлға, ұсаттың қоға қылайын, жең қыз, аман бол. Мен үкеме келін қылып бердің қызыңын қызың. Açık asman tışçılık bolsun qağlayın. Toqçuluk, molçuluk bolsun. Aldatalam uşu 2 yaşqa bak bersin, qarmaşqan qoldoru beken bolsun. Aylanayın. Baktılı bolğula, aldыңарды balabası, артыңарды mal bassın. Eşikti ters yapma, kaynana kaynatanı qaqpa. Alo degen telefon ölgünde uşaktı. Söz yönetmey, töş taşıған gelinlerden bol, aylanayın. Ama bu. Рахмат, аман болыңыз. Бар болыңыз. Ырысбек, Зура қалып кетейін, бүгінгі тойыңар құт болсын. Нұрек мен Наризаның өмірі судай ұзын болсын, бақтылы болсын, балалы болсын қағылайын. Қармашқан қолдары түбелікті болсын. Ұшы балдар қыздарыңардан егілік жақшылың көргілі, ден солық торғыл өркөң. Тең арып, невіре жетелегілі, чөйре жетелегілі қағылайын. Дайма ден солықты бол, бала чақаңармен аман бол. Мұнығы ұстолының үстінде апилейдің қыздары отырат қағылып кетейін алтындарым. Барыңар аман болғыла, үй бүлөңер менен ден солық толғыла. Дайма жақшылықтың үстінде, тойдың үстінде амен езен жүрі өрейік. Ырысбек, Зура, алтындарым, қоңшыңар құт болсын. Мынакей уучуңар узарат деген ушул бул төл башыңар. Ушул келин баягы илгеркел айткан экен, койчунун таягынан келиндин аягынан деп. Ушул келиниңер ыймандуу, ырыстуу, силердин үйүңөргө ырысты, бакытты, кутты алып келген мыкты келиндерден болсун. Алтыным ушул эл сыймыктанган кимдин келини деген келиндерден болсун. Азыркы заманда көбүнчө көп нерсе келиндерден зависит этет. Алтындарым абдан мыкты келин болсын деп тилек кылам мен. Көч башы аркасынан келген келин ушул келинди тарткыдай болсын. Алтындарым, баягы келин үйдүн желеги, бала үйдүн белеги дейт. Ушу желегиңер кут болсын. Эмдиги жылы белектүү болгула алтындарым, бактылуу болгула алтындар. Айтқаныңыз келсін, бар болыңыз, қысқа нұсқа, жақшы қала тілектерден айтамыз, Сіз сөйлебіңіз. Саламатсыздар бі, урматтуу Куда сүйөктөр, жегжаттар. Ырысбек, Зура калып кетейиндер, коңшуңар кут болсун. Келин балаңар бактылуу, ыймандуу келин болсун. Ушулардын жакшылыгын көрө эле, эл журтуң менен, үй бүлөң менен аман болгула. Буйруса да кыз бергиле, келин алгыла. Ушу келин аркасынан неберелер, чөйрөлөр көп эле, ошолорду тартып эле. Апчемди тартсаң жаман болбойсуңар. Сенин келиниң да өзүңдү тартса окшогон келин болот. Аман болгула, дайыма ден соолуктуу эле ушу балдар кыздардын жакшылыгын көрө бергиле. Бар болыңыз, аман болыңыз, келиңиз. Урматтуу конуктор, Ырысбек
Зухра, айналайын, тойларың құтты болсын, өмірлерің ұзын болсын, 2 жаш бақытты болсын, алдын бала бассын, артын мал бассын, бақытты болып, балалардың осы рахатын көріп, күліп, жайнап, ойнап, ұшынша жекжатты күтіп, сыйлап, ойнап, күліп жүрер келе. Мұнағы ұшы айтылып атқан тілектердің бәрі періштердің құлағына чалынсын. Мұна абай атамер айтылып атыр. Амин. Қаул болсын, Алла тағалам. Құтты болсын. Рахмат, бар болыңыз. Қысқа нұсқа, Урматтуу коноктор жана Куда сүйөктөр, баарыңыздарды бүгүнкү 2 жаштын урматына арналган салтанаттуу аземден пайдаланып, баарыңыздарга жалпы салам айтууга уруксат этиңиздер. Бир кол жаап колчу келиңиздер. Туугандар. Урматтуу коноктор, урматтуу меймандар. Негизи уул кыз үйдүн куту, жашообуздун уландысы. Бул сөз менен эмнени айткым келет? Себеби дегенде, элибизде эң бир жакшы сөз бар. Уул кыздын жакшысы ата эненин бактысы дейт. Уул кыз жакшы болсо, ата эне эч убакта картайбайт экен. Бактылуу карылыктын доорун сүрөт экен. Мен ошол бактылуу карылыктын доорун ушул жерде отурган жалпы Куда сөөктөргө, агайын туугандарга, жалпы жекжаттарга тилейт элем. Каалоолуу. Баарыңыздар уул кыздарыңыздардын урмат сүйүн көрүп, дайыма төрдүн көрүп болуп жүрүңүздөр. Ал эми жээнибиз Ырысбек, жээңгелибиз Зура. Буйруса, силер өнү өскөн жерден келин алдыңар. Ийиним Нуржан, келиним Жаңыл. Силер де Кудай буйруса өнү өскөн жерге кызыңарды бердиңер. Эмне дейм, 2 тараптын ата энелерине ден соолук каалайм. Тапкан уул кыздарыңар ыймандуу, эл келегине жараган, агайын тууганды сыйлаган, жалпы журтту сыйлаган, ыйманы ысык, жакшы күлөлөрдөн болуп берсин деп тилейт элем. Амин. Кыска нұсқа чоң апа сұранысы, бұл туып кетеді. Ал эми 2 жашка кечирип коюңуз, оюмду бөлбөсөңүз. Урматтуу 2 жаш, силерге чубалжыган тоодой бакыт, көлдүн тереңиндей сүйүүнү каалайм. Турмуш деген тамаша эмес. Турмуштун ачуусу да бар, таттуусу да бар, жакшысы да бар, жаманы да бар. Экөөңөр ынтымакташып, арабаны тең сүйрөсөңөр, кадамыңарды тең таштасыңар, жеңиш үлгүлүү, эң бактылуу үй бүлө болот деп айта алат элем. Бар болгула, аман болгула. Урматтуу коноктор, мына жаз жарыш, күз күрөш дейт. Кудай буйруса, элдин баары тең эмгектенип жаткан учур. Эмне дейм? Жалпы элде эмгек кайнасын. Дасторконубуз бүгүнкүдөй болуп жайнасын. Дасторконубузга нан болсун, кырманыбызга дам болсун. Дайыма үйдө береке, ырыскы болуп, уул кыздарыбыздын урмат сүйүн көрүп жүргөнгө Алла таалам насип кылсын. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Той улансын. Биз мынау жең кыздарга, Нурила каякта жүрсүңөр, мынау себетте ошо жалаң жең кыздарга, тайжегелердин атынан. Анан Гүлнара, бияка Нурила Анан эми Ырысбек кагалайын. Төрөгелди. Аргында шарт менен келбей калды, бирок подаркасын берип жиберди. Ушул подаркасын тапшырып коюна буйруса. Той улансын, кара. Рахмат, бар болуңуз, аман болуңуз. Эми урматтуу туугандар, сураныч кыска нуска сүйлөп берели. Саат 10га чейин той бүтүш керек, а? Анан призди, сен бере бер, ким? Марина. Призди мен кудагыйым Батма Сурага $1000. Баракелде. Assalomu alaykum urmatli qo'noqlar.
Bugünkü 2 yaştın ülpet toyunda gelip yaşlıkka yaşılıkты bölüşüp atkan, Rıspek menen Zura'nı silap gelgen, Nurbek menen Nargizan'ı silap gelgen, jalpı konaktorga, jalpı tayke tayjenlerinin tayjellerinin atından ıslık salam. Barınızlar bar bolmuşlar, en solunuzlar çın bolsun, ömrünüzler uzun bolsun. Emi erkeden beri kol solu oturup mikrofonga aran jettim. Abrok mikrofon jetken çeleker dep kettim deydi. Oşonsun arında emmen respekt. Aynan Zura menen respekt. Eldim bari aytıp da jakşı gep. Uşulardın ak tilegi kabul bolsun. Biz de şonu tileybiz ko. Sağa dep. Mına jakşı tilek oyları menen birge geldik. Barız bugün toyuna kaşı verdik. Buyuruşa uşul 2 yaştın baksın. Işık çayın. Zura kön işkile dep. Toğanдар тыныштанабыз. Ömrüңөр uzun bolsun. Ardayım. Nurbak menen Nargiz'a uşulardı özüңөрgө arınayman. Ömürlü bolgula, baktılı bolgula, karmaşkan kolungar ajırabasın. Hiç vakta atenеңерди geyitpegile. Ululardı urmattagan, kişilerdi sıylagan, yaşlakay yaşlardan bolgula. Köç ulan evret degende artığandağı toy bola versin. Yalan toydan jolguşalı. Рахмат. Бар болыңыз. Эми өкүл балабыз менен өкүл кызыбызга да берели, өкүл аталарга да берели. Келиңиздер. Өкүлдөр бир кадам алдыга чыгыңыздар. Өкүл ата, өкүл кыз. Келиңиздер. Өкүл бала жакын турабыз. Келиңиздер. Ортого туруп алыңыздар. Келиңиздер. Камера тартып атат. Коңшу кут болсун өкүл ата. Келин кут болсун, коңшу той кут болсун, 2 жаш бактылуу болсун, сиздерди сыйлаган жакшы уул келиндерден болсун, ушул айтылып аткан калоо тилектин бүттүгүнө кошулабыз. Той жакшы өтсүн, Рахмат, бар болуңуз. Биздин атыбыздан тай, анан кудама 1000 сом, кудага, өкүл атамдын кудасына. Анан Алтыбай экен жолдош балдарына 1000 сом, анан Бишкектен келген Жапар жездеме 1000 сом. Баракелде. Узатабыз. Бар болуңуз. Саламатсыздарбы, биринчи туугандар. Жесте апче той кут болсун. Тилекке каршы атам жумуштар менен келе албай калды, ордуна биз келдик. 2 жаш бактылуу болсун, 2 дүйнө сиздерге ийилген чай берген жаштардан болсун, а? Рахмат. Эми өкүл атабызга беребиз, келиңиз. Жакын туруңуз, келиңиз, келе бериңиз. Тоғандар, 2 минут тыныштанып берели, сураныч. Ассаламу алейкум. Рыспек аке, жеңе. Мына ушул тапка чейин аке жеңе деп жүрдүк эле. Коңшуңуз кут болсун, Куда. Мына бакпай, убара болбой дегендей бойго жеткен бала тартуу кылып отурасыздар. Кудай буйруса, эки оңордун кармашкан колуңар бекем болсун. Өмүр жашыңар узун болсун. Тагдырдагы ар бир татаал жакшы нерселерди эки оңор чогуу жеңүүгө мен тилектешмин. Анан Кудагы ар дайым үйүңүздөрдө жакшылык эле болсун. Жакшылыкта киришип чыгышып туралы. Рахмат, бар болуңуз. Өкүл апа, 2 сөз болсун, келиңиз. Саламатсыздарбы коноктор, байке жеңе тоюңуздар кут болсун. Келин кут болсун сиздерге, кудаларга күйөө бала кут болсун. Эко бактылуу, ынтымактуу болсун. Ушу айтып аткан калоо тилектердин баардыгын Кудай Таалам кабыл кылсын. Экону ырыскысын, экеселеп берсин. Үй бүлөдө ынтымак, тынчтык болсо, калганына баарына туруштук берет. Ошонан биздин кичинекей белебиз бар эле. Ошону апарып тапшырып коелук, Рахмат, бар болуңуз, аман болуңуз. Кетпей турабыз. Сүрөткө түшөбүз, кетпей турабыз. Андан кийин салабыз. Анан биздин атыбыздан аке, сиздин классташтарыңызга 1000 сом приз, Нурбектин классташтарына 1000 сом приз, кудаларга 1000 сом приз. Жээндерге беребиз, жээндерге. 2 жээн калыптыр, бирөө сүйлөп коелучу, келиңиздер. Жээндерден алдыга чыгып коңуздарчы, жээндер кимдер эле? Муну апарып берейинби? Жээндерден бирөөңүздөр келиңиздер, кыска сүйлөп беребиз. Бирөөбүз. Анан бул жерде мен чоң апам бар экен. Чоң апа сизге дагы. Тайжеңе тайке, тоюңуздар кут болсун. Ошо 2 жашка Нурбек, айналайын Нурбек, аман бол, бактылуу бол. Ары бери баспай турабыз, тынчтандырабыз. Кудай Таалам сыймыктаган пенделерден болгула, аман болгула, бактылуу болгула.
Кыска нускада сүйлөйм. Калганы Тайкем мен жүрөгүмө эмне кыласам Тайкем ошону. Ай баракелди. Аланайын. Өмүрүңүз узун болсун. Туристтерди Тайкем жолдош балдарына, классташ балдарына 1000 сом, тайжелериме өзүммүн. Ошолор 1000 сом. Кудайларга совет. Рахмат. Салам алейкум, жалпы кымбаттуу коноктор. Бир аз ызычуу болуп кеткен окшойт. Эмесе той ээлери, Тайке Тайжең алтындарым. Жыйын келгенче жети өрү кезинде бул жерде эң бир ушундай бош жүргөн менмин да. Досум Нуржан алтыным. Мына 1000 жылдык кутоолоп отурасыңар. Эки бала бактылуу болсун, эки куда таттуу болсун. Жалпы Таятамдын арбагын бир коскодук, мына кыздар чыгып атат. Тайненин арбагын коскодук. Сиздерге да узун өмүр, жаш ана деми. Чөнтөктү кыталаган бир 5000 сом приз бар эле. 5000 сом призди тапшырып коеюн. Кыздардан Гүлнар апчем, алтыным апчем 1000 сом. Маэстро, музыка коюп турат окшойбуз, э? Анан Аяш атам, Зинат апама 1000 сом. Булар жеңе кана. Булар жеңе. Чоң апа, кудагый чоң апа. Так. 1000 сом. Анан кийин менин берде мен өзүм жээн болуп отурсам, тыпылдап кызмат кылып асылка менин жээним жүрөт, Тайкем келине жээним. Асылкага 1000 сом. Андан кийин апарып беребиз, э? Келиңиз. Убакытты албайбыз, келиңиз. Асылкага. Эки бала бактылуу болгула. Нурбек алтыным, Наргиз асак аманат, бактылуу болгула. Рахмат, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Эми урматтуу туугандар, тамадага таарынбаңыздар. Кийинки калоо тилекке чыккандар 3төн гана сүйлөйт. Хоть 100 чыксак дагы, азыр бардыгыңыздарды сүйлөтсөк таң атып кетет, э? Андыктан той жакшы өтүш үчүн тамадага баш ийиңиздер, э? Мен жалгызмын, сиздер көпсүздөр. Урматтуу туугандар, мен 25 000 акчага жалданып келген адаммын, э? 6 сааттын ичинде кетип калам. А сиздер өмүр бою катташасыздар бул адамдар менен, э? Андыктан сураныч, тамадага баш ийиңиздер, тартипти сактаңыздар. Той жакшы деңгээлде өтөт. Мен ишенем, э? Апча келиңиз, эки сөз сизден болсун, э? Урматтуу коноктор, мынакей жанагы биз айттык эле, бул жанагы тостун башында, бул эң көкүрөк кичүү инебиз депчи, чоң үйдүн ордун ээлеп калган. Анакей эмне атабыздын, апабыздын жегжаттары бар экен. Ошолор менен мына инем катташып атат да, мына асты 85-86 жаштын чайын ичип атат дейт. Ушу атамдардын өкүл балдары бүтүнө. Карап турсак ошо бүт атамдын эски жегжаттары экен. Биз ошо бир туугандар ойлодук эле ушуларга бир приз кылып, ушу бүгүн урматтап сыйлап коелучу деп, атам апам көз үчүн депчи ошо. Мемет сыйыбызды алып коюңуздар. Тамада кечирип кой. Булар каалашынча сүйлөөгө акысы бар. Бул ата энебиздин төркүнү. Багы атам өлсө дагы атамды көргөн өлбөсүн дейт. Куш келипсиңер бүгүн Ырысбек менен Зуран тоюна. Бүгүнкү айткан тилектериңер кабыл болсун. Анан биз силерге кичине бир туугандар приз арнап койдук, ошону алып коюңуздар, э? Мындан ары биздин Алкасым менен Зуранын тоюна дайыма жакшылыкка келип туруңуздар. Рахмат, бар болуңуздар. Анда эмесе белекти берели, келиңиздер. Биргеликте белек менен сүрөткө түшөбүз, э? Тездетебиз. Келиңиздер, белектерди берип алалы, э? Урматтуу туугандар, биздин куржунга алып кеттирдик. Өкүл апамдын төркүндөрүнө, сыйлуу адамдарыбызга биздин үй бүлөнүн атынан бир куржун дейт агайын. Өзүнүн личный призим бар эле, ошонун жерде бул Зура келин классташтарына 1000 сом, жанагы менин классташ кудагыма 1000 сом. Кудачама. Рахмат, бар болуңуздар. Тездетебиз, сүрөткө түшөбүз, андан кийин тарайбыз, урматтуу туугандар. Маэстро, жакшы музыка коюп берип туруңуз. Маэстро, телеграмманы билдиребиз. Анда эмесе, урматтуу агайым, тууганым, келиңиздер, эми оюн зоокко көңүл бөлөлү, э? Биздин той ээлеринин атынан, урматтуу туугандар, 3 улуттун бийин катыра бийлегендер болсо, 15 000 сом акча дейт, урматтуу туугандар. 3 улуттун бийин катыра бийлегендер барбы? Кудалар тараптан. Өкүлдөр, биздин туугандар, ким бар, урматтуу? Жаштар. Жаштардан келгилечи. 15 000 сом акчалай приз, урматтуу туугандар, келиңиздер. 3 улуттун бийин мыкты бийлегендерди чакырабыз. Келе бериңиздер. 15 000 сом мен алдабайм, урматтуу туугандар, беребиз 15 000 сомду. Кудагыйлар тараптан баракат эжеке. Келип коңузчу. Эжеке.
Барахат эжеке, кудагыйлар тараптан, куда тараптан. Барахат эже, сиз келиңизчи. Балким 15 000 сомдун ээси сиз болосуз. Келиңиздер. Мыкты бийлегендер, урматтуу туугандар. 15 000 сом байге, урматтуу туугандар, келиңиздер. Биздин 1 айлык зарплатабыз, 1 айлык зарплатабыз. 3 минутта утабыз азыр. 15 000 сом акчаны, келиңиздер. Жаштар, достор. 15 000 сом акча, туугандар. 15 000 сом акча. Ким чыгат? 15 000 сом акчага. Жиендерден келсек болот. Тайке, бөлө, жамаат, коллектив. Мугалимдер жамааттан барбы? 15 000 сом утам дегендер, туугандар, я. Келиңиздер, бажалар, ё-моё, келиңиздер. 15 000 сом приз, урматтуу туугандар. Келиңиздер. Кудалар тараптан. Куда тараптан ким чыгат? Куда тараптан мен өзүм барайынчы. Ар бир столдон чыксак болот. Өкүл ата, сиз дагы чыксаңыз болот, Биздин кудаларда ким бар? Кудагыйлардан 15 000 сомго. О, мынакей келе атабыз. Дагы барбы бизде? 15 000 сом акчалай приз, урматтуу туугандар. Мыкты бийлеген бир эле жуп 15 000 сомду алат, Достордон. Күйөө жолдош, жакшы бийлегисизби? Достордон ким бар жакшы бийлеген? Баймырза Адилхан келип бериңиздер. Достордун намысын коргойбуз, достордон. Баймырза Адилхан келиңиздер. Достордон келиңиздер. 1 жуп, 2, 3, 4 жуп келиңиздер. Тез. Баймырза. Кана Баймырза. Ордуңан тур Баймырза. Адилхан. Достор келе, чыгарып бериңиз. Чыккыла. Бул 15 000 сом туугандар. Баймырза. Адилхан жакшы элейт, Адилхан келчи, Адилхан өзүң келчи ананайын. Бул достордун мен ошо менен болду жабабыз бул оюнда. Келиңиздер. Адилхан достордон келгиле. 15 000 сом приз, достор. Келе атабы Адилхан? Адилхан чыгасыңбы? Макул. Дагы жиендерден бирөө чыкты эле го, жиендерден чыкты эле азыр, Келиңиз, жиендерден да керек бизге, келиңиз. Жиендерден. Куда тараптан, куда бала гана, куда бала. Ой, кетпеңиз, келиңиз, куда бала. Сиз керексиз бизге. Нурбек акем коллегаларынан барбы? Жакшы бийлегендер, 15 000 сом приз. Урматтуу туугандар, мени жалдыратпай эле чыгып берсеңиздер болот. 15 000 сомду азыр биз 5 минутта да утабыз, 5 минутта да утабыз. Болду. Жетет, Азыр мындай кылабыз. Чурка барып тамада 10 секунд санайт. Чурка барып өзүбүзгө ылайыктуу жеңелерден чакырып келебиз. Сүйлөштүк. Ами болбой калат экөө, болбой калат. Сүйлөштүкпү? 10 секунд урсат беребиз. Куда, жээн. Кеттик эмес. Кыз алгачмай калабыз, Кеттик. Бир, тездетебиз. Маэстро звук. Башкы байга 15 000 сом. Мо жээнingер жаман наглый экен, Ana qo'y. Xudo bala. Xudoga, tez. Ejike chaqiramiz-mi? Ejike? Yaxshi biyleyecek balkim 15 000 so'm sizlarnik, Kelingizlar. 4 çup oldu bizde, 1, 2, 3, 4 çup. Oldu. Hurmatlı tuğanlar, emi tırıştanabız, 1 minutta tırıştanabızдағы Tamadanın sözünü көңіл барабыздағы. Менің чөнтөгүмдөгү 15 000 сом акча бир эле жупка беребиз. Сүйлөштүкпү? Бөлүшмөй деген жок. Оюндун правиласы ушундай. 15 000 сом бир эле жуп алсын, Сүйлөштүкпү? Эл тараза эл сынчы мыкты бийлеген бир эле жуп алсын, Мен алдабайм, бирөөңүздөргө эле берем. Азыр биз кыргыз бийинен баштайбыз, андан кийин Андижан, андан кийин Индияга сапар алабыз. Сүйлөштүкпү? Биринчи жуп сиздерден баштайбыз. Мыкты бийлеген жупка бардыгыбыз көңүл бөлүп турабыз, урматтуу туугандар. Кеттик анда эмес, кыргыз бии, биринчи жуп ортого. Кол жаап коштоп турабыз, келиңиздер.
Екінші жұп жиендер командасы. Ойбай, мен әкем нұқыра қырғыз екен атан көрі. Кеттіген нәрсе ортаға. Өлелер, жиендер бір қол шатыр алшы келіңіздері. Рахмат. Екінші көз тибесін сіздерге, көз тибесін. Үшінші жұп. Менің байкем айбай жақшы білейді. Мен сізді білем. Кеттіген нәрсе ортаға. Қырғыз биін көрсетелі. Нұқыра қырғыз бие. Kız boluşsun deledi, kan tarafsın denege. Kara jorgo bolboso, toydu şanlı geledi. Ey, kara jorgo bileğiz, toy desi da koybomuz. Hoş çürüktür şattığın, dalışınday toylomuz. Geleder bir sыңғайға, мындай şattığın қайда. Oyunumuzдар ağayın, bileğizler mındayda. Жаштар бір қол шатыр алып келіңіздер. Биле жігіттер, жанып тұрған үміттер, шықмайынша тоқтабомаң. Көз тибесін, байкабай, сіз мықтысыз. Мінеки, бай. Төртінші жұп. Өзіңізді көрсетелі. Шапчау. Әлем кетсін, Кенен қимылда, келер ки тойгун қайда, келер кешке ким билеседен солуп. Нечен миңдеген, кереметті билеген, қара жорго қалайықта дейін барбы білбеген. Кенен қимылда, келер ки тойгун қайда, келер кешке ким билеседен солуқа миң пайда. Кенен билеңіз, жеңілдесін денеңіз. Бұлыр менен есте қалсын сіздің билегеніңіз. Кенен билеңіз, жеңілдесін денеңіз. Бұлыр менен есте қалсын сіздің билегеніңіз. Қара жорго қалайық, бейін биле балалық, гел билеңіз серінбең. Рахмат. Көз тибесін, батмеже, көз тибесін сізге. Анемесе құдауызды бір қолдап қол сағайын келіңіздер. Жаштардан да қочуғырымыз. Молодец, олимпийский чемпиондарды олып ананайын. Қалпақ саға біраз чоң болып қалған жоқ. Керемет көшті ақтан ақылай дей олып. Молодец. Бас. Кеттік. Кеттік. Жүріңіз. Керемет көштегі ақтан ақылай. Пай. Көз тибесін. Бешінші жұп жақсы билеп атастар. Ұрматты туғандар, азыр мен сіздерге сұныш қойым. Бірінші орынды сіздер азыр 15.000 сом аластар. Екінші орынға ұшыл 9.000 сомдық пилесосты қойып атауыз. Бұл пилесос үйіңіздерді жуйт, шыпыратарды, құрғатат бүт жұмышты қылады. Ойланып көріңіздер сеңер. Жақсылап билейлі дағы. Анамесе екінші тур. Ұрматты туғандар, біз Өзбекстан шахарына барауыздағы. Ташкент шахарынан бы, бәлкім Андижондан бы өзіміздің идеяуыз менен өзбек туғандардан дағы ашырып билеген әрекет қалдығы. Маэстро, сіз даяр болсаңыз, екінші турға сапар алауыз. Қол жақ, келіңіздер. Рахмат, көз тибесін. Үшінші жұп. Дәріміз ба? Кеттік андамесе өзді көрсетші ұшыр келіп жетті. Жиеніміз мықты біздің жиеніміз. Barakende, mıhtı bir atağız.
Oğlanayın şu ciğinimiz şu göz siybesin siz keminde bir 105'e çıkasın mene aspızı uçup keteyim dep çepçengilken aylanaydı mı oy bile göz siybesin dayarбыз mı dedejon oy vay mına karаңыздарчы oy Mitxun Chakraborty mına wow uzun boylu kara kaşlı oy bay iyi çetkenimize oy dedejon Anası! Kol çap kol, gelin isterim. Hop. Rahmat, voy bay, göstет, bo'ldi. Bir sabırsiz. Mana bi degeni şu qatan göre, batmasa dayarbızmı? Janagında bir fantaziya meni çıgınsa tan göre. Ketganmiz, maestro. Oy onajon. Manaksa, vay bayke vay, mıktı bilediniz, sana mesela. Gimine bize, o Xudo alabıza gelip kaldır ya, Xudo. Ezike, siz mıktı bilediniz. Közem tiybesin sizge, ketmeyeni bize. Güzelim Ezikem, au. Ay güzelim. Xudalar bir kol şahap gelingizler, Xudalar. Xudo alacakşı biyli bu da, değil ya. Ой, бай, Жеков, вообще просто без слов деген сіз екенсіз ғой. Азыр урматтуу туугандар, 3-чү тур бул чечилүүчү тур. 3-чү турда мыкты бийлегенибиз гана, бирөөбүз гана 15 000 сом алабыз. Сүйлөштүкпү? Калганыбыз Таарынбайбыздагы ушул турда жанагы идея, фантазиянын бардыгын күлчөйт этебиз дагы. Индияга сапар алабыз дагы. Мерим Индия деген ырдап чыгабызбы, бийлеп чыгабызбы? Тети гүлдү жулуп чыгасыздарбы билбейм го. Өзүңүздөрдүн фантазияңыздар менен сүйлөштүкпү? Гитара кармайбызбы, башыбызга бир беле байлайбызбы билбейм го. Ушул жерден кыргызча вариантта тартабыз дагы. Жими, пой деп кыйкырып коебуз. Ай, Жими туруп тур анан, туруп тур. Жими, пой. Жими. Нет дейт го, катураак дейт. Жими, пой. Пой дегенде пойбойсуң беле айне. Катураак айтыңызчы. Жими, пой. О, пойду Жими, давай. Кеттиге. Чечилүүчү тур. Балким 15 000 сомдун эзи биринчи жумага. Рахмат маэстро. Аттыңа, ушу 3-чү турду жакшы бийлеш керек эле да. Ай, биринчи жоп, экинчи жоп даярбызбы? Всегда даярбыз го. Ойбай. Экинчи жоп жакшылап даярданалы, балким 15 000 сом сиздердик, а? Даярбызбы? Маэстро, кадр 1 дубль 2 мотор. Начали. О. Настроение жок. Тиги алкаш запой. Bir aydan beri içip cüret al. Masa Jimi. Piyano Jimi. Hop bay. Mana. Uy bay.
Mine degen obraz, ay. Ana. Oybay Jimmy. Nasıl? मेरे दिल गाए जा जुजु सुबी 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 मस्ती में गाए जा जुजु सुबी 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 मेरे दिल गाए जा जुजु सुबी 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 मस्ती में गाए जा जुजु सुबी 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 हे सुबी 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 हे सुबी 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 Boldu ey Jimmy, boldu. Sabır. Ben sana. Malades. Çınığı obraz satan göre. Çınığı bir o. Tanasın Jimmy'niz. Okuyor oy. Oy be. Jimmy, давай, ketken demese. Жақсылап образ берелі. Байкабай, балким сіз ұтышыңыз мүмкін. Мықты билеп жатасыз, О! Поддержка бар ба? Поддержка. Достар, бір қолшы. Настоящий Jimmy. जरा मुड़के मिला आंखें आया हूँ मैं तेरे लिए जरा मुड़के मिला आंखें आया हूँ मैं तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए ये देखिए रोमांटिक camera. Büyük organda cengem zaman buylatan sizde точно. Деген жерлер тимелек коп келишет. Ай, маэстро, ушул эле музыканы кайра коюп беребиз, ушул эле музыканы кеттик анда эмесе. Сураныштар боюнча. О, мына сага ойбай. Міне деген би, мына ой мына. Мына сага. जरा मुड़के मिला आंखें आया हूँ मैं तेरे लिए Boldu yo, boldu ay. Betterdi ancha жақындатпағын еленайын. Ел жұтпа. Бешінші жұп қана. Өлай. Құдай ой. Міне тек ой. Ой бай. Қала Jimmy. Қатурақ. Jimmy! Маэстро, звук. Jimmy, где ты? Ой бай. Ойбай, öyle. Mağazı canın kızığı yok. Kolşu bir jolagayın.
Молодец. Потолок мына жака. Ойбай. Анысы урматтуу туугандар, менин чөнтөгүмдөгү 15 000 сомду мыкты бийчи алсын. Сүйлөштүкпү? Бир эле жупка. Азыр кайсыл жупка катуу кол чабуулар болсо, ошол жуп 15 000 сомду алып кетти. Туугандар, сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк, Азыр мен биринчи жуп дегенде мен жаныма чейин бийлеп келесиздер. Элди ордунан тургузуп агитация кылып, андан кийин мессага барабыз. Сүйлөштүкпү? Аны эмес урматтуу туугандар, мыкты бийледи, бардыгыбыз көрдүк. 15 000 сомдун ээси биринчи жуп дегендер кол чаап бериңиз келиңиздер. Бийлеп келесиз. Элди көтөрөбүз, элди. Рахмат, алтындарым. Силер мага эмес, элге кошомат кылгыла. Элди көтөргүлө, элдерге баргыла. Сүйлөштүкпү? Эмне бале бул акча кири жокпу? Балким сиз утуп калат чыгарсыз. Экинчи жуп даярбызбы? Бөлүшкөн болбойт. Оюндун шарты боюнча бир эле жуп алсын. Урматтуу туугандар, өзгөчө образ, өзгөчө харизма, актерский мастерствонун тимеле ойбай, харизма көп болгон экинчи жуп кол жаап коюлушу. Жеңимизге. Жакшылап кол чаап беребиз, жакшылап. Рахмат, ойбай, могу. Экөөңөр эмне жакын туруп алдыңар демде, экинчи мен үчүнчү бирөөңөрдүн боюңар көрүнбөй калабы деп корктум эле. Үчүнчү жуп 3 турдан мыкты өттү туугандар. 15 000 сом алсын дегендер. Кол чаап берели. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Rock and roll. Tonight, put your glad rags on. Join me home, we'll have some fun. When the clock strikes 1, we're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, if the band slows down, we'll yell for more. Молодцы, просто без слов. Опа! Менин татына каяпчын. Даярсызбы? Жаштар элдин барын көтөргүз. Сүйлөштүкпү? Урматтуу туугандар, 4-чү жоп батмачым 15 000 сом алсын дегендер. Поддержка, давайте, поддержка! Поддержка! Выше руки! Громче! Мына сага мына потолок болду, чыныгы бул жагы. Мага азыр акчанын кызыгы жок. Ойбай, туугандар, өзгөчө бий. Жалгыз мага эмес, жалпы жумурай журттун бардыгына жакты. Мындай кудага тартып атат тамада дебегиле. Мен чынын көргөнүмдү айтып атам, Бирок өзгөчө фантазия, өзгөчө идея, 3 уттун бийин катыра бийлеген биздин кудалар тарап 15 000 сом алсын дегендер. Опан Gangnam Style. Кол шабар. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 그 선호해. 커피 식기도 전에. Рахмат. Опа, мына. Турабыз. Сону менен агайын 15 000 сом кайсыл жупка кетти? Кол менен көрсөтөбүз, кол менен. 4, 5, 5. 5. 5 mi? 4. 4 degenler. Kol çalağımıza be!
туралы. Мен алдап қойғым. Мені ішенезіңер деймін да маға, мені ішенезіңер маға. Өлә. Туғандар, бірақ менде мындай идея бар да, мындай идея бар. Моғыл, жеге қарма тұрыңыз, шошыны көтеріп тұрыңыз. Ровна $100 приз кімге кетсін? Любойына береміз. Кімге? Жақсы билегенне. 5-ші жоп $100 приз құтты болсын, сен апар береміз. Екінші орын мықты биледі, талаш жоқ бізден құдағиымыз, бір қол шақайын. Бардығына тарат беріңіздер. Бәріне тарат беріңіздер. Малатсы. Вообще сонын биледіңер, маға жақты. Еркектер алданып қаласыңар да дайым, Бай. Сонымен ағайын, бір қол шап беріп қоңыздаршы біздің конкурсанттарымызға. Болды кеткілей. Болды. А менде мындай идея бар. Просто 15.000 сомды азыр бұл жерде біреуге беріп қойсам, тарынып қалады. Тарынып қалбаш үшін, урматты туғандар, 15.000 сом ақшаны мен бір столға берем. Бір еле адам алып кетіп қалса, біраз башқан ичі орып қалбасын. Бір столда 12 адам отырады, ұшыл 12 адам, ұшыл 15.000 сомды менің қолыман сразу еле алып кетсін дағы, бірақ сразу еле жұлып кетпегілі. Маэстро музыка қойып, азыр біз. Біз барбыз бұ деп қиқырғанда қайзыл стол ордынан тұрып қиқырса болды, мен 15.000 сомды шол столға ұрғытам. Сөйлештік бі? Қайзыл стол жашылап қол шапса, урматты тұрғандары, біздің 2 жашыбыз, 2 дүйіні бақтылы болсын ба! Жашылап қол шапырыңыз. Қайзыл стол қол шапса, кетті 15.000. Жашылап қол шапырыңыз шақайын. Ортаға кел ағайын, қарап қалма ойнаңдар. 15.000 ағайын. Ортаға кел ағайын, арға биге бойлаңдар. Шаң шығарып билеңіз. Жақсылап қол шапырыңыз. 1, 2, 3, 4 аяқ қолың талмасын. Осы тойда бұл әнге билмеген қалмасын. Болды. Мен азырлы айттым ғой, маға ішенбе келе деп. Өлә, мен дағы алдап қойдым, Алдап қойдым. Рахмат. Терең разылық білдіреміз. Бар болыңыздар, азыр урматты ағайын туғаным, жақсы тамақ алдында жағымды музыка бізден болсындағы, алдыңыздарда өзіңіздердің қызыңыздар, урматты ағайын туғарым, Айпери Ниязбекова қызыңызды тосып алайлы. Чым рахмат, саламатсыздарбы, керемет кечиңиздер менен. Урматтуу меймандар, ошондой эле урматтуу 2 жаш бактылуу болуңуздар, кармашкан колуңуздар эч качан жазылбасын. Жалпы коноктордун урматына, ошондой эле 2 жаштын урматына кийинки чыгарма болборусун кабыл алып калыңыздар. Өзіңсіз өткен күндерім арман. Түймөдөй кепке тарына бербей, инедей мұңдун айзадай көріп, қараңғы түндөй түн өрбөй көпкө жарқ ете қалчы, жанған ай болып жарқ ете қалчы, жанған ай болу. Аққу болдың, чалқар көлімдің, арзу болдың, жалған өмірдің, тағдырым қошқын, талайым өзің, толқындай ташып, нұрдай төгілдің, толқындай ташып, нұрдай төгілдің.
қалчы жанғанай болуп. Сезімден құбап күчүнө көндүң сенектик далай, ишимде көрдүң канчалык сени, капа кылсам да кастарлап дайым, көңүлүм бөлдүң кастарлап дайым, көңүлүм бөлдүң. Түймөдөй кепке тарына бербей, энедей мұңдун айзадай көрүп, караңгы түндөй түнөрбөй көпкө жарк эте калчы жанганай болуп, жарк эте калчы жанганай болуп, жарк эте калчы жанганай болуп. Миң жылдык куда-кудагыйлар төр сиздердики Анаркүл кудагы, Бакмурат куда, Нуржамал кудагы, Кубан куда, Фатима кудагы жана Омош куда, Назгүл кудагы, Гүлшайыр кудагы келиңиздер. Жана биздин куда-кудагыйларыбыз менен биргеликте апче жезделерибиз. Маэстро жайлатабыз. Апче жезделер биргеликте чыгабыз дагы. Бөдөн апчебиз, Гүлнар апчебиз, Ано жезде, Гүлсар апче, Замир жезде, Асылкан апче, Клара, Жыпар жезде жана Нурила, Куан, Наргиза, Луна, Бекболот, Чынара, Үрстөм, Укаш, Абдылас, Раушан, Элтинде, Сайкал апчелерибиз. Биргеликте чогуу чыгабыз келиңиздер. Карап турбастан билек кудалар. Келиңиздер, тамадаға жақын тұрабыз. Апче жезделер, келиңиздер. Урматтуу апчелер, урматтуу куда-кудагыйлар, тоюңуздар куттуу болсун. Сураныч тамадаға баш ийеле, суранычы. Арабыздан 4 эле микрофон берем, 5өө ашык болуп калат. Таарымаңыздар. 4өбүз сүйлөйбүз. Келиңиздер, аксакалдата баштайлы. Чоң ата келиңиз. Урманаттуу коноктор, Рысбек куда, Зура кудагы, коңшуңуздар кут болсун. 2 жаштын кармашкан колу түйлүктүү болсун. Көп бала чакалы болсун. Мынакей кабыңардын оозу ачылып, ак жолтой келин болсун. Сиздерди кубанткан, элди кубанткан мыкты үй бүлөлөрдөн болсун. Анан баарыңыздарга, коңшуңуздарга кут болсун кудагый. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор. Барыңыздарга кааларым ден соолук. Кудагый, коңшуңуздар дагы бир жолу кут болсун. Ушак тоюңуздар. Дайыма ушу тойдун үстүндө жолугуп турайлы. Биздин кааларыбыз 2 жашка бактылуулук каалайбыз. Ошондой эле өмүрлөр узун болсун. Ар дайым намустуу жаштардан болсун. Ар ким ушул кылып ата энесинде кайрымдуу жаштардан болушсун. Кудайым колдоо ушу 2 жашты. Өмүрлөрүн узун кылсын, бактылуу кылсын, көп балалуу болушсун. Амин. Агыр жолуңуздар менен рахмат. Айтканыңыз келсин ата, аман болуңуз. Немес кылгыйрык, немес призис бар. Берден ушу 4 кудагыйга сайып койсок, Мунар кудагый, Алмакан жеңеме, жана өзүм кайындеме, бирөө ким эле кудагыйдын аты. Рысбек кудагыйдын кемпиринде. Рахмат, бар болуңуз.
респект құдағи, құда, респект құда, зора құдағи, ұшы келіндеріңіз құт болсын, тойларыңыз. Ұшы 2 жаш бақтылы болсын өмірі. Дайыма жақшылықта бар. Сіздердің сыймықты келіндеріңіз, балдарыңыз болсын. Жашоды дайыма ақ болсын жолы. Бақтылы болсын, Құдай бұйырса, бешік тойды жолықшайық. Омин айтқаныңыз келсін, Құдаке. Дағы 2 микрофон береміз, келіңіздер, сөйлешіп алайлы. Бисмиллахиррахманиррахим. Қымбатты құдалар, құда жекжеттар, респект сура. Şu 2 yaş бақтылы талайлы болсын, өмірлері ұзын болсын, көп балалы болсын. Ертеден бері айтылып атқан баталардың бәрі қауыл болсын şu 2 yaşқа. Емді жылы құда қаласа şu бешік тойды жолығайық. Дайымы үйіңде жақшылық болсын, жақшылығына келіп жүре берейік. Бәрі үсті аманшылық, езеншілік болса, бәрін көре береміз. Жақшылық болы өзін. Рахмат Атаке, аман болыңыз, бар болыңыз. Келіңіз. Урматтуу бүгүнкү салтанаттуу толколуу тойдун жалпы катчуучулары, жаңы кудагыйлар, бүкөм, Ырысбек бүкөм, келиним, бүгүнкү тоюңар кут болсун, ак жол той болсун. Жеңемдин төркүнүнөн алпысыңар айланайын. Жеңемдей болгон жакшы келин, өсүңдү тарткан жакшы келиндерден болсун. Жеңем 2-нин 1 киши болсу, жеңеми тарткан келин болсун, төркүнүнөн алпысың айланайын. Ушул үкөм менен келиниме кааларым, кармашкан колуңар бек болсун, өмүрүңөр узун болсун, келечегиңер кең болсун, бактылуу, таалайлуу, ырыскы насыбелүү, этегиңерден арткан балалуу, чакалуу, ата-энеңердин жолун жолдогон, очор бачар, оордолуу шаар болгула. Үкөм болсо шаар куруп, үй куруп койду айланайын. Туугандар, тынчтанабыз. Ошол үйдүн ээси болуп, бактылуу өмүр сүрүп, балалуу, чакалуу болуп, кайрымдуу болгула эне атаңарга, ырыскы насыбелүү болуп, кайрымдуу болуп жашагыла айланайын. Той болсун, тоюңар той кылансын. Рахмат, айтқаныңыз келсін, бар болыңыз. Мейлана респект қалайды. Зора, секретар тойыңыр той болсын. Үш 2 яш бақтылы болсын. Үшін жақсы көрді. Дүниеде мен жақсы болса, мен бүттісіге қараймын. Аман болсын. Қағалайын алтындарым, секретарым, жандарым, аман болсын. Той болсын. Рахмат, бар болыңыздар. Аман болыңыздар. Қысқа нұсқа, ең башқысы жүректің қалау тілек айтсақ жетішті, келіңіз. Мен қысқа айта албаймын, көпке сөйлеймін, 1-2 сағат сөйлеймін. Урматтуу туугандар. О, Нуркали аке, кандайсыз? Бул мен туугандарым өзүм, бияка күйөө болуп алган мен. Азыр эле сүйлөйүн десем өзүңөр коскоп койдуңар, аз сүйлө деп. Ne deysiz? Ырысбек, Зора. Биринчи келиниңер болуп атат. Мындай бактылуу болсун, аман эзем болуп көп балалуу болсун. Экөө эле бирин сыйлап өстөр мамлекет болуп кетсе биз ошого сүйүнөбүз. Аман болгула, Нурбек. Рахмат, бар болыңыз, келіңіз әпче. Кутмандуу кечигиштер менен бүгүнкү ушул менин үкөмдүн жакшылыгын тең бөлүшүп келип аткан ушул жалпы коноктор, ушул бүгүн Аллахыма чексиз шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Ушул күндү көптөн күттүңүздөр, баарыңыздар. Бүгүнкү айтылып аткан каалоо тилектердин баары периштенин кулагына чалынып кабыл болсун. Аллахым не тилесеңер тилеңерди кабыл кылсын. Балдар бактылуу болсун, эки дүйнөнү бактысын берсин. Дайыма жакшылык болсун. Ушул балдарыңардын агарып көгөрүп, ушул имандуу, ырыс кешиктүү, силерди сыйлаган жакшы имандуу келиндерден болуп келе берсин. Көч башың башы жакшы болсун. Буюрса дагы келин алып, ушу кыздарыңды узатып, жакшылыктардын үстүндө жүрө берели. Рахмат, аман болуңуз. Тамада кечирип кой. Баягы кыздар төркүндүн төөсү көрүнгөндө абдан сүйүнүп эткен да бар. Анан кыз төркүндө келгенде шыпырда калтыр эткен го, мени алып кетпесин депчи. Анан биз бүгүн чачылалы, чечилели, каалашса сүйлөйлү деп келдик. Эми Ырысбек, Зура, бизге чейинки, бизден кийинки айтылган каалоо тилектин баары кабыл болсун. Нурбек, куш боң
бек болсын. Силер даяр үйгө келдиңер. Ишиңер колуңарда, астыңарда үйүң бар, жумушуңар бар. Жашоо только экөөңөрдө да. Мен жаңылбай жашайт деп ишенем. Анан мен бүгүн Кызалак жестемден атам кайтыш болгондо жазган ыры бар эле. Ошону угуп койсоңор да барыңарчы. Анан эми Туугандар тынчтан угабыз, тынчтан уксаңар да. Бул 1996 жылы биздин атабыз кайтыш болгондо өкүл баласы жазганда аты Шакеге дейт. Кулжаны атып сулаттың, курбуларды кубанттың, текени атып кулаттың, тууганга этен тураттың, карышкыр алдың капканга, көзгө атар элең айтканга, туулган эл калды өзүң жок, турда урук капкайда, турдан учтуң капкайда, комузуң калды чертилбей, конушуң калды эскирбей, абылың кызың неберең ата деп калды эч билбей, уул калды кыз калды, көрбөдүң урмат кызматты, жолборстой аке өзүң жок, жоктоп жүрөк сыздады. Абыл Касым, абыл менен Рысбек, айтамын акыл бир аз кеп, атадан эки туу калдың, кыздарың сыйла ырас кеп, атанын ордун баскыла, апанын көөнүн ачкыла, ыйлагандан пайда жок, ызаттап Куран айткыла. Ошо Кызалак жездемдин өз колу менен жазган кагазында мен ушуга чейин сактап жүрөм да. Тамам болуңуз амча. Бир кол чаап болуш келиңиздер. Кырсатты. Ушу чоң атамдын ырын сиз сактап жүргөн экенсиз. Ошого менден приз. Рахмат, бар болуңуз. Эмгегиңизди баалаганыңыз үчүн рахмат. Анан биз дагы бүгүн кур келбей, кичине багы конверттерди бере атабыз эми тай жетелеп келдик депчи. Мурда тай жетелеп келгенде ошо тайды абдан коостоп, анан куржундары менен алып келчү экен. Биз эми кыздар монтип куржундарды уштап келдик. Ошону приздерибиз менен сайып коелу катарынан. Биринчи биздин атабыз 3-1 тууган болгондо эң улуусу Маша атабыз, андан кийин эң улуусу кыз баса Рапия деген. Ошодон жалгыз уул Калтай аке менен Кундуз жеңем. Сиздерге призибиз бар 1000 сом. Калтай акеңе. Кийинкисин окуй бериңиз. Экинчи бак ата-энебиздин көргөн кудаларынан бизде Куан куда, бирок Нуркүл кудагый 90 жашын жашап, Кудай буйруса ошо апабыздын көргөн кудагыйларынан ошо Нуркүл кудагый бүгүн бирок багы 90го чыгып атат. Ошого Куржун Куан кудага приз 1000 сом. Куржун ошо Андан кийин мынакей көз ачып биздин инибиздин, келинибиздин ооз ачып мынакей келинибиздин төркүнүнө Нуржан кудаларга 2000 сом. Ордубузда туруп калыңыз, келиңиздер. Эжекемдин төркүнү. Куржун менен 2000 сом жаңы кудаларга. Андан кийин биздин кудаларга Бакмурат кудага 1000 сом, Омош кудага 1000 сом. Рысбектин кайын журту Зуранын төркүнү 1000 сом Куржуну менен. Чекесин. Анда деп алшошалы. Андан кийин өзүбүздүн төркүнүбүз чарыктарга бир Куржун 1000 сом приз. Баракелде. Гүлмира жеңге апар, Гүлмира жеңге. Төргө апарабыз, Приз менен кош апаргыла. Андан кийин Рысбектин өкүл атасы гана 1000 сом. Жекен баласы келди, Муса, келбой. Муса Марса, келип коюңуз. Андан кийин Нурбектин өкүл атасына дагы 1000 сом. Кудай буйруса тең эле бөлүштүрдүк окшойсу. Таарынбай жокпу? Призиңер кут болсун. Мындан ары ошо иним менен келинимдин тоюна дайыма жакшылыкка Кудай буйруса эмкидей бешик тойдо жолугушалы. Рахмат, бар болуңуз, аман болуңуз. Коштабызбы калганыбыз? Рахмат. Урматтуу туугандар, таарынбаңыздар, баардыгыңыздарды сүйлөтө албайбыз, 12-1 болуп кетпесин. Терең ыраазычылык билдиребиз азыр. Сизге эркин микрофон, сизге беребиз, келиңиз.
Зура, респект, қоқшыңар құт болсын, құда тарап сіздерге күйе бола. Құт болсын, құда құт болсын деп айтмақсын. Мен берді пристер тарқатылы отады, мерке кішіге дейгі бір, мен көрінді присмес та. Ой бай, мұнаке. Бүрі бар екен қол үші, еркек төліған. Қол шағайын. Респектіме 5000 сом приз кетті. Аман болыңыз, бар болыңыз. Телеграш білдіреміз. Белектерді андан кейін береміз. Қазір алғаш сүретке түшіп алайлы. Келіңіздер. Жақын тұрып сүретке түшіп алайлы. Андан кейін құржындарды береміз. Келіңіз, сүретші мырза. Жақын тұрауыз, келіңіздер. Жақын тұрайлы. Сөзді тоқтатау, сұраныш, месталарыз қалап сөйлешеуіз. Бұл жерден просто күліп беріңіздер, келіңіздер. 1, даярданауыз, қишық түшіп қалауыз. 2, 3. Дағы бір жол шөз. 1, 2, 3. Рахмат, телеграш білдіріңіз, бар болыңыздар. Анымыз құрмат олғайым толғаным, сіздерге 20 минуттық тынығу ешке шығып берді. Тазама жұт келейлі. 20 минут антрак ағайын. Маэстро, звук беріңіз.
the line. So many times get hurt all of mine. So many times get believed to be true. Just one time my heart broke too. Virtual DJ.